Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Re bona tirelo a lebogisha a Vuyokasi gore wa mo lebogisha ka tše di botse tše di mo diragaletseng gore Chep Sabelo o mo pateletše lobola gomme le bana ba gago ba tše re dula le bona. Mpumelelo le yena a tšwela pele a re wa mongela ka se e leng gore se diragetše so go ra gore ba dirile PC le Vuyokasi gore dintwa ga di sa le gona between Vuyokasi, Mpumelelo le Tirelo ba dumetše gore se se beng se diragala se fedile ka ge ile gore Tirelo gane jwale ga a sa lwela Mpumelelo le Vuyokasi wa tseba gore Mpumelelo kwa ga go a nnoši tšela tša gore tlo bolela gore ge Mpumelelo a ka boelana le Vuyokasi go yena e tlo ba tabe e leng gore ga e rate yena ka ba tsamaya a swa ratana le Mpumelelo. Jwale ke nagana gore gane jwale o happy ka ge ile gore se a beng a se nyaka se diragetše gomme no Mpumelelo yena o postile a re what is plan B if nobody marries you? A fetša a bontšha e le gore o ya monateng ge e le gore o nyaka go nyalwa gomme go ne le motho e leng gore ga a nyake go go patelela lobola a go polane nngwe o ka e dirang gore o swanetše o no ya monateng go ra gore mohlomongwe o tla re o le gona mo monateng o thola intota ore stress se tla tšwa ka gobane lenyalo le e leng gore wa lenyaka ga le gona gomme ke re nna ke le Mpumelelo nkabe ke lebogišitše Vuyokasi ka tše e leng gore di diragetše unless e le gore o sa swere sekgopi sa gore Vuyokasi o tsene ka gare ga relationship ya gagwe le Mpumelelo ka ge e le gore Vuyokasi ge a ratana le Mpumelelo o humane e le gore o ratana le no Mpumelelo gomme no Mpumelelo le yena a re nna nka se di kgone tše diso ke a tšwa ka gare ga East Tempo Mpumelelo tša di dirang a se tše e leng gore ke a di nyaka gomme Vuyokasi ka ge be e le gore kwa bobedi a re yena wa kgotlelela go swana le ge e le gore Tirelo le yena humane Vuyokasi gomme Vuyokasi a bona gore monno ga a sa ntreata ka mokgwa e leng gore be a ntshwara ka gona ke a tšwa so Mpumelelo ka nako a ratana le Tirelo o rile ga a bona Vuyokasi a sehlo a e fa no Mpumelelo lerato le e leng gore o ba mo fa lona before gomme no Mpumelelo a tšwa ge Tirelo a tsena Mpumelelo o ba sa hlo a e fa Vuyokasi lerato le e leng gore o ba mo fa lona before Vuyokasi le yena o tšwele so a re tsebe gore Tirelo yena ka gobane a se go ba gwa tsena motho gane jwale Mpumelelo o tlo mo treata jwang mara this time ke nagana gore Mpumelelo o godile o tlo change ka gobane o tlo ba lusa ka moka ge ka tšwela pele go dira tše e leng gore o ba di dira ke tšona tšeo tša ga Mseleku. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Ta-da.